ตัวนี้แค่เวลาตัวที่ Under-14 อายัน Grassroot ก่อนปุยเล่ 4-4-2 Football Academy เต็นเดียเจอร์ซี่สิงดัลหาที่ Grassroot ก่อนปุยเต็นเดียเจอร์ซี่บาร์หาที่ 4-4-2 Football Academy เต็นเดีย Grassroot ก่อนปุยฮีสารวัตรเฟรายน์กอลเนีย 4-4-2 Football Academy ฮีสาราสามัยกละสารตรวจสร้างอาเตเอ็นกอลันนี่ลีกเตบุลาฮิอานิน Grassroot ก่อนปุยเต number 1 อันนี้เมกาชวนิน 4-4-2 Football Academy เตฮี number 4 อันนี้เมกาwinning เคลตัวบอยมุนอมเขาพินารินอมันนี่ 4-4-2 ten game start don transfer bani ball rom ball lut mal an game nung wat don view na shet League table number 1 ne chak in 4-4-2 hian arong khel nin sheda game aron changal khop mai free kick aron target lat de uyom ve an drop lut zota ta ni tom hle mai receive pass chak mai nhiều like a long trip a red zone sensitive area deunia vô lên chịu tuần rắc răng mẹ Four4Two là free kick pet le dona halfway len tangin atiran pet na hàng đầu thuốc thầu khá nè do nó drop ta hiểu vẫn không về follow le ta free kick voi thum na ani ta adu ngana pet si lawa han bol om tlat mai free kick kan mule night set shot khop mai team patan da ha dewe de nai magan kakalom harthi ko na pe don wal khum tur ka chon over lom box ya le sulin rom pe da 4-4-2 le kon rom pe avan nal tuning khela goal ma seber ron khung tlat mai avan mang tang kai ve marking low de nge somte scorer kha
sop de kharo in set thashim shim pon mai the van thada dot ve Grassroot Kawnpui te hi ama inkhel thina bo voi tam tak kan hmu to an lama gola alu hianin an tal boi chuang lawa chumi ril ru chu puta thakhom mai tu te po hianin an nual ngai chuang lo an la sipur lawang mai hianin phur takin tang tai nang khel reng mai ju chuanin atopa vanena hena chantir le thin ni League table number 1 laka Four4Two in goal an khung hmasa rim hi ropui khawp mai Grassroot Kawnpui na voi kanan free kick an mu ve thunga ama han carf nal teu va claim te chuin ani la chak shet mase laman akhoi man lat Grassroot corner Grassroot Kawnpui man batlat rom vor chave man belet lot Four4Two game athadeu nge mani Grassroot Kawnpui la pang hianin folan nei deu nual to me ai kai crossbar per dat mai ha sual ngen tidar mai mai kaka tidar mo Bola. Grassroot Kawnpui corner. Game hmuhnawm khawp mai a Under-14 viau mai Ali vateu ve kuilai zar gol kan hmutre bolom le goal tlat avon ve
si tre a pet session lo ma se keeper khan in a kap ka ra ati tlang palawang ve arum pet chetho me sir deu tang in am peta equalizer goal kan mo de kan 1-1 anita folom tlat cái về thì 4-4 leng free kick peta free kick kan mungun to khop maya heu second ball om sele chu man ban jek mai ekhai an score le to avon nal ve pe goal dan chu soi tong khanin grassroot Kawnpui te hi sipurian ati boi lo thin khom man chin ati ra kan seng kha beilet ngar zel maya 4-4 game po ya thashim maya thằng tiểu view mà xin last man in sự thiếm rất này là chú sắp chơi yêu à dik em Four4Two free kick pe vele don ta awa thateu ve và môi Grassroot ropui goal khum na môi đất giật và inkhel hmuhnawm tak ni first half po relo riu na hriat hmuhnawm em ani 4-4 in goal an khung hmasa 1-0 an lead nuwa Grassroot Kawnpui ten goal thum ngotin ron chang let thei maya 4-4 po game tha hmuhnawm tan khom mai